Урие Эдемова Айдын кежеде. Алиме балабан чубар сығырының янына барғанда, о сайбыны сағынған кебі бойынын узатты, сайбесінің эллеріні қоқлады, сағмақ қолай олсын дегені кебі оге таба созылды. Алиме оның бойынын сипады, сағып башлады. Соңра огыне біраз пічен ташлады. Қопқаны алып балаларының янына барды. Сығырны сағды, хамма бұлар чий сут içмейлерде баба, деді Алиме. Алиенен сервер інді қартбаба кетірген yorgan астында ятмақта еділер. Күндіз уфақ атеш яқмақ мүмкін, деді қарт. Барып құру чалы чырпы топлап кетірді, ташлардан ocақ япты, күчік атеш яқты, сутны пішірді. Екі күн девамында sıcak аш көрмеген балалар саба салқынында буланып тұрған сутны бұйық іштеанен içтілер. Сөніккен атеш башында Абиболанин лаф етіп отырған қарт yüksek маңлайы астындан балаларға көзетті. Мында отырмақ қафлы. Ләкин ақияр атеш içінде. Душман учақлары көйлер үстінде леш қыдырған құзғынлар кебі чевірілелер. Түнеуін ақшам тұтын аранларыны бомбалап яқтылар. Абиболанын көзлері огынде кеніш ве yüksek аранлар içінде sıra асылы сырықлар, оларға тізувлі алтын кебі сары тұтын япрақлары пейда олдылар. Бұ кой эалесінің емегі. Оларны сачмақ, остырмек, қырмақ, бұ алына кетірмек үшін койының бала чағасы геже күндіз çalışты. Bir faşist езді оны 5-10 dakika içinde yaқты кетті, деп тұшынды Абибула. Оның қабырғасының түбіндегі ескі ярасына пычақ санчылған ке болды. Тішлеріні сықты, сусып қалды. Қарт индемеді, еліндегі чубықнен сөне башлаған атешінің күліні қарыштырды. Ләкин Алименің көңілінде бір теселі пейда oldu. Қайнатасы келді. O ile bir şeyler tuşunup tapar. O öyle insan. Балалар янында отырып, оларға бақып тұрған Алиме қайнатасының қыржыман вақтыны қатырлады. Көзлері огынде дүлбер ындамлы, сиясачлы, дерманлы, тедбекар, озыны дайма жидди тұтқан, насыл ағыр вазиеттен қолай чыққа білген адам пейда oldu. Ләкин бұ жиддиет оңа адамларнен саде хош муамеледе bulunmağa кедер етмеді. Çok şey көріп кечіргені алда, табиата дайма тегіз тұра. Лаф етмеге севе эм оңа пек уста, ама башқаларны dinlemege de біле, озы талапкар. Шунын үшін көйдешлері оны севе саялар. О бош вақыт кечірмеге севмей. Қавиханелерде сирек buluna. Анда саатлернен лаф етіп тұрмай, таң ярғындан ақшам қарынлығына қадар бақчада buluna. Meyve tereklеріні птай, чубуқ ашлай. Парел чайырының янындаки бақчада вишне терегіне керас ашлады. Оңа вишне керас адыны берді. Эрекке қайсы. Алиме бұл қорантаға келін олып түшкенде қайнатасы бойлы адам еді. Ақранлары оңа тедбиркар асан дейділер. Бұның себебіні Алиме сонundan ешіткен еді. Асылында есе, bu insanның кечкен аят yolu gayet meraklıdır. Асан Ялта янында дақ жапындаки бір көйчікте доғды. Бабасы зенгін бір адам olғаны үшін, оның балалығы қырларда, кеніш мейданлы тарлаларда ат ве линейка үстінде кечкендір. О, çok вақыт бабасының елінде çalışқан ырғатлар, чобанлар кебі ади халық арасында buluna, озының ақсүйеклер табабасынан зенгін баласы olғаныны ешбір әрекетінде дуйдырмай, çünkü bunu озы де ис etmeyedi. O ta балалықтан куветлі, ирадели олып, біраз да инат, оз дегенінден қайтмаған бір бала еді. Башлангыч тәсіліні озлерінің көй мектебінден алды. Комшу көйлердегі рус ве урум балалары ile ойнағаны үшін bu тиллерні мүкеммел öğrendi. Ләкин оқуыны сонына жөйдевап етіп оламады. Қырымның бүтін көшелерінде olғаны кебі оларының да көй мектеплері Rus memurları tarafından kapatıldı. Çoktan çok Kırım Tatar balaları gibi o da öz köyünde okuvdan mahrum oldu. Sonra Ahmedjit'te Rus misyonerleri tarafından açılgan 7 yıllık Tatar hocalar mektebinde okudu.
Бакчасарайдагы кырым татар зыялылары өзегini тешкил эткен формазонлар руханий прогрессив татар кенчилери не ойлойду эдилер. Франкмасонлар адына саясий төгерек азаларынын тааныш болду. Төгерек азаларынын максатларына огренди. Улар кырым татар эмекдар күтлесini базы күтүр мырзаларынын, чар полисмендеринин ве мешурларынын зулумундан куртармак, кадын кызларыны эсирлик алындан азат этмек, генчиликни Авропа рухлы мектеплерде окутмак кеби гаесini илери сүрө эдилер. Бу гаелер руханийлеринин кейфлерини бозду, ама бу чокка бармады, чүнки бу генчлер саясеттен зайыф эдилер. Олар кеңеш күтле арасында гайрет менен иш алып барып оламадылар. Эң эсасы тешкилат азаларынын белли бир икътисадий программасы жок эди. Асаннын багы олардан үзүлдү. О граф Мордвиновдун вакуфунда эсапчы болуп чалышты. Анда татарлар менен Украинадан Кырымга ыргат болуп келген инсанлар менен досташты. Акаретленген, ашаланган адамларынын шикаятлерин диңлей, оларынын адынан керекли дарелерге шикаятлер язайды. 1905 сенесі Русия ишчеве көйлülери Чар Русиясыне каршы козгалаганда, Асан Ахмезжит ишчилеринин бир сыра митинглеринде, нумайышларында иштирак этти. Империалист женки урушларында булунду. 1917 сенесинин башларына кадар шу арбий кысымлар эркянында булунду. Падиша Николай II тахттан эндирилгенде аскерлер арасында кыямет копту. Асан аскерлеринин митинглеринде иштирак этти. Ондан соң незарет алтына алынды, бастырыкка коюлду, андан качты, дагда партизан аракетлеринде булунду. Бир дефа врангелжилер тарафынан мобилизленген кырым татар отряды женке берилмек үчүн кемелерге юкленилежекте йигитлер бу эмирнин эдасындан редеттилер. Бу исянны артиллерия саясында ятыштырырмыз деген коркузууларга бакмадан йигитлер кемеге минмедилер. Топлар атылды, кыямет копту. Врангелжилер оларны кемеге минмеге мejbur эттилер, лякин чок кетмедилер. Акъяр янында кеме 2 күн турду. Соңра шу кырым татар отрядыны таркатып жибермеге мejbur болдулар. Чүнки Асан бе онун кибелери бу йигитлер арасында сык-сык булуна ве аңлатуу фишлерини алып бара эдилер. Күнлеринин биринде дагда врангелжилер менен партизанлар арасында болгон атышмаларда Асан агыр яраланды. Янында патлаган граната сак аягынын тизинден ашагысыны яралады, кемигини сындырды. Шундан соң Асан арбий кызметке кечмез болуп, өз эвине кайтарылды. Бу жиддий яралануу ону чок азаплады. 1 жылдан зияде колтук таяк менен жүрдү. Ondan sonra баягы жакшы болду, лякин саглыгы эвелке алына келмеди. Азычык жүрсе, аягы санчып башлайды. Буна бакмадан о жамаат ишлеринде кең фаал иштирак этти. 1917 сенеси келгенде саясет алеминде оенди эршейни аңлаган эди. Чүнки Русияда болгон инкилабий денишмелер, кайнаулар, далгалар, милли азатлык аракети шу сененин бар ве куз айларында бутун Кырым бойлап шаар ве көйлөрдө мусулман ижра комитетлери тешкил этилди. Демек, Кырым мусулман комитети тарафынан бутун Кырым татар халкы саясий өмүргө желп болунду. Кырымда Таврия мусулман диний идареси мейданга кетирилди. Кырым мусулман ижра комитетинин рейиси Челебиджихан айны заманда Таврия губерниясынын муфтиси olarak сайланды. Бу денишмелер 1783 сенесинден Русия укмуранлыгы алтында булунган кырым татарлар өз тагдирлерини өзлөрү белгилежеклерине тарап атылган жиддий адымлар эдилер. Бу вакыт Челебиджихан кырым татар силялы куветлерини мейданга кетирүү маселесин койду. Бу Кырым мусулман ижра комитетинин эсас максат ве вазифелеринен бири эди. Böylelikle август айында Кырым атлы полкунун эскадронлары оларнын эсасында 1-нчы Кырым татар батальону шекиллендирилди. Умум Русия муаккат өкмөтү Мезкур Кырым татар батальонуну кануний olarak таныды. Лякин асылында өз меккуйны
элден качырмамакны bir zaman unutmadı. Musulman İcra Komitetinin arbiyet işlerine daima karşılık gösterdi. Оларның ниетлерін аңлаған муфти Русияде қызмет еткен жеме Қырым татар аскерлерінің Қырымға қайтмаларыны істеді, оларға мұражаатта bulundu. Böylelikle Қырым Musulman İcra Komiteti өз арби қысымларына сайып oldu. Ләкин dünyada tertip nizam ne ekenini bilmеген большевиклер бұңа қаршы тұрдылар. Олар Русияде hakimiyetni elге almak için memleketni қанға боғмаға hazır ediler. Mufti Қырым İcra Komitetinin hareketlerini bütün yerlerde milletinin teşkilatlanmasına, mali Musulman komitetlerini, gençler, kadın kızlar komitetlerinin beraber Musulman arbi kısımlarını, askeri komitetlerini meydanga getirmege doğrulttu. Bu sahada cesaretli adımlar atıldı. Lakin Rus gazetaları komitetke karşı iftiralar yağdırıp başladılar. Hususan bütün milletinin taqdiri için mesuliyetini öz eline algan, birçok meselelerini guberniya komissarlığı değil de merkezi hükümet seviyesinde müstakil al etken, dış siyasetini oza alıp bargan, milli müstakillik uğrunda özünü korçalamak için arbi kısımlarını meydanga getirip, bütün Kırımны korçalamağa tırışkan vekaletli teşkilat olması, olarını ep kuturtaydı. Ахыр соны губерния комиссарлығы Қырымда кім шорбачы olғанын isbat etmek istedi. Ол Қырым муфтисini бастырыққа қойды. Bununla Қырым татарларını ruhtan düşürmek, Қырым татарлар arasında umutsuzlik peyda etmek, halk arasında fitne qozgamak edi. Lakin iş olarının düşüngeni gibi olup çıkmadı. Қырым татарлар bu tecavüzkarlıkны milli duyguğa tokunup, milli gururunu akaretlep aşalav dep tanıdılar. Aksine, күчлü dalga olarak көтерілділер. Bütün Қырым boylap, guberniya komissarlığının adına narazılık telegrammaları, acele mektupler kelip başladı. Çok yerlerde Қырым tatarlar baş көтерділер. Muftini azatlıkka çıkarmağa tırıştılar. Çünkü Қырым tatarlar 1917 senesinin başındaki gibi zayıf değil, onun siyasi aktivligi көтерілген edi. Bütün yerlerde olğanı gibi bu aksızlıkka karşı Akhyardaki gibi bütün Baydarava koylarının ihalesi de seslendi. Etraftaki 10 para koyunun cemaati Baydar kasabasının merkezindeki 2 katlı cami ogine toplandı. Erkeklerinin elinde senek, balta, çapa sapı, bakla sırığı. Herkes açuv, kin, nefret ile kıçıra. Halk öz tayançı muftini azat etmek kureşine çıktı. Ortalık hep kaynadı, hep guruldadı. Bu vakayadan elbet Hasan da çette kalmadı. Aslında o evde umumen Baydar'da yok idi. Bu hareketini Skelebet'te yaşattı. Bir dostunun atını alıp Baydar'a aşıktı. Çalatı kopukке batıp o cami yanına gelgende açuv kim nefret ateşi tamam tavındaydı. Ему hep көтерілмекте, etrafka yayılmakta, guruldemekte. Kadın, balaçağa, yaş yavka, erkek hepsi ortada, hepsi kıçıra. Dersin bu insan deryası bütün yalılarından, sınırlarından taşacak, selge çevrilecek ve bütün Akhyardan baştak başsız anasını bile tanımagan bolşeviklerini yuvup alıp ketecek, Karadeniz'e boğacak. Hasan atını bırakıp, derhal caminin ikinci katına көтерілді. Pencerelerden birini артына açtı. Cemaat, koydeşler, ağa kardeşler, apteler, şimdi keçi yok 5 dakikada Baydar içine sınıp ketiniz. Kimse öz koyuna kaytmakны akılına bile getirmesin. Baydar halkı sizin için öz kapılarını açar. Soy sop tanış bileşleriniz evlerine darkanız. Kapılarınızı kilitleniz. Kimse tışta kalmasın dep kıçırdı. Andan-mından ona karşı kiyik bağırılışular oldu. Lakin Hasan'ın davranınız dep kıçırgan sağlam gur sesi tutaşıp alevlengen halkının üstüne suvuq su tökken gibi oldu. Bu ses yalnız halkının değil de Baydar dağları üzerinde avelendi. Ses seda berdi. Toxtanız cemaat, o Hasan'ın sesi. O Hasan ayta, Alim Bey'nin oğlu Hasan. Hasan'ı dinlemek gerekmiz. Cemaat hakikaten de az vakit içinde sıcakka taş toprakka kumga singen su gibi evlerge sokuldu,
орталықтан жоқолды. Арадан çok geçmeden Ақяр беттен зынжырдан сыпқан көпеклер кебі Байдар қасабасына большевиклерінің броневиклері келіп кірділер. Орталықны жаңғыр жұңғыр тұтты. Қасаба бойлап кеткен тегіз теміз зифт yolda дерсін ана баба күні қопты. Олар құрбан қыдырып не қадар құтырып чапмасынлар, оз yollarında бір тірі жанны көпекіні білер раскетіріп олмадылар. Тоқтадылар, броневиклері üzerine çıkып қычырдылар, yumruqlarını салладылар. Көй içinde оларға кімсін деген olmadı. Олар қомшы көйлерге кеткен yollarını да dolanıp келділер. Авлары yürüşmegenine pek açulandılar. Evlerге бақты, боқ крест деп сөгінділер. Ерге қаш қаранлығы тұшып башлағанда, орталықтаки тұтыс сүкінет оларны ұшкүтті. Ералда Қырым татарлардан қорсалар керек, артларына оглеріне бақмай, Ақяр бетке табана құвет берділер. Оларның әрекетлерінің қорқу ile перде аралығындан сейір етіп тұрған Байдар қавузлар içinde мұсафірлерінің бірі, Асан оларны дарқатмаған олса, бұл броневиклер жами огунде большевиклерінің баштақлығына қаршы баш көтерген қызғын, туташып янған, әлевленген қалқа келіп ұрылу фажиасыны яқшы тасауыр етті. Оларның көзлері огунде ұзын бойлы, аз ачық топалағаныны есапқа алмағанда сағлам мүчелі, сия гүр сачлы айдын веяманалы атешлі бақышлы Асан, бүтін жемаатыны өлімден құртарған бір қараманға чевірлеген еді. Колхозлаштыру девірі Байдарда өзіне айт бір yolнен кечті. Не үшіндір балабан бір көй içinden яңы тешкіл олынған колхозның рейсі вазифесіне бір лайықлы адам тапылмаған кебі, төпеден башқа адам кетірілді. Ләкин Байдарлылар оны қабыл етмеділер, бір күнде қуып еберділер. Екіншісі де çok çalışып оламады. Көйінің халқы өз башына кене жами бинасының, ойынды жамидегі еді, о күнде топланды. Herkes bir ağızdan reislikке Асанны лайық көрділер. Ләкин арадан кімдір, оның кім olғанын unuttınız galiba деп қычырды. Yok, bizler bir şey unutmadık. O Alim Bey'nin oğlu Асан. Bir kaç kere bastırıqtada bulundu. Zengin balası, ләкин өзі bizimki, халқы için canını bergen bir insan. En asası, onun babadan kalma bütün malı mülkü, балабан evi, lineykaları, atları, çayırları, diyerlik episi kolxozımızınki. Episini esap kitap etip, yanı teşkil olunған kolxozımızga berdi. O endi çoxtan bizim sıramızda, dedi digeri qati sesnen. Көйдешілер қычырышты, бағырышты, herkes onun sözünü makulledi, saylamak için ellerini көтерділер. Төпеден келген адам ташқынға қаршы чапмақның файдасыны olmағанını аңлады. Не yapsın? Halk hükümü öyle. Яны рейс сайланыр-сайланмас, халк арасından bir alçaq boylu arıq qarçıq çırap turdu. Saygılı reis arkadaş, bizler şindige jemында kolxozumuzni zengilleştirmek için dağda ormanda tilki avlaydık. Endi ayu tutacakmız mı? Dep soradı çiqıldavuk ince sesinin. Adamlar guruldep kuluştular. Ne için tavşan degildi ayu seflayimce, dep kıçırdı köşeden yaş kişi. Kevdesine köre avu, dep kıçırdı başka adam. Көктен yıldız almağa kadirli adamga tavşan tutturacaksın mı? Ona ayu yahut kaplan layık. Adamlar kene guruldeştiler. Yüksek boylu bir kart adam yerinden turdu, çiqıldavuk kichkene көдешінің omuzlarından basıp yerine oturttu. Cemaat bayağı şenlendik, yeter. Bu adamga yalnız men degil hepimiz işanamız. Azbarda бар, endi ekin meselesi hakkında laf eteyik. Bugünden sonra bu adam biznen, biz ise onunla çalışacak ve yaşayacakmız. Umumen kayda birlik, anda tirlik. O rayondan getirilgen reisni Асан da yaxşı bileydi. Jahil bir kişi Fetta İslam. Sonundan buna tilki degen lagap koşuldu. Fetta İslam degil de tilki İslam. Arık müçeli çevik hareketçin kırcıman edi. O kolxozni içtimai taraftan көтермекнің böyle yolunu taptı.
Arkadaşlar, деп Невбеттеки мejlisте максадыны аңлатмага тырышты. Бір түлкінің терісі қач күміш, кім біле, деді жидди Черенин. Көйдешлер бір-біріне бақыштылар, рейсінің не демек істегенini аңламадылар. Уч деп қычырды бірісі. Yok, 5, dedi digeri. Terisi ne көре, itiraz etti üçüncü köylü. Түлкі да, я уч, я да 5. Reis cengesini oge uzattı. Aydı, uç dedegil, 5 dedegil barsın 4 kumuş olsun. 100 түлкі, 400 kumuş, bu aspara degil. 100 түлкіні tutmak ya da atmak cemaat için balaban iş mi? Şimdi erте бар, kayda baksan tazelik, dülberlik. Ekin müddetini bir hafta artqa sürsek, zan etsem, kok kopup yerge düşmez. Bir kaç gece yuklamasak ölmemiz. Diyeceğim, yarın sabah erte herkes idare o günde toplansın, av tüfekleri olganlar alıp gelsinler. Olmaganlar birer sopa getirsinler. Adamlar bir-birine bakıştı. Reisinin ne demek istegenini anlap olamadılar. Çildeştiler sonra sabrının tubu sarı altın dep indemey reisinin sözünü sonuna kadar dinlemege tırıştılar. Çuku bayırının yanından dağını alkaga alırmız. Alkanı ep tarlaştırır, törge жылышырмыз, ogumuzge çıkan tilkini atarmız. Bu eleliknen akşamga bilesiniz mi ne kadar tilki toplayabilirmiz? Olarını yollar boyu көтеріп yürmemiz 4-5 adam tutkan tilkilerimizin terilerini şu yerde sıdırıp alır. Bu işte biraz çeberlik ve çabuklik gerek. Bu işini aşağıda mevcut şu adamlar yapabilirler. Ablay Ağa, Saldat Abdullah, Yeşil Mahmut, Flot Bekir. Ses şamata, kimleri kule, kimleri düşüncege dala. Lakin reisinin sözüne itiraz olmay, bu hem farz hem emir. Onu icra etmek gerek ve selam. Devir öyle. Yaşlarga eglenci. Tanda olar yolga çıktılar. Reis deylerini kavuşturup oturmadı. İşke herkesten evvel tutundu. Buyuk işke belsengen cesur adamlar aş su bakmak meselesi kadın kızlarga havale olundu. Çapraz Bilal'nın karısı Cingolos Emine baş aşçı. Kadın kızlar kazan ve savut sabalarını Degirmen derenin kenarındaki taze otlar üstüne yerleştirdiler. Esas iş daha başlanmağını için kasaplar ocak yapıp iki büyük kazanını yerleştirdiler. Balaban bir koyun soyuldu. Tereklerinin taze yaprak atkan dallarına tizilgen kuşlar konsertinin kızgın vakti. Yerge ayak basmaga korkasın. Biri-birinden dülber açkan dağ çiçekleri tan yarığı altında nazlanarak ve cilvenerek yaşlar ve kızlarının yürek tellerini çerteler. Yigitler, kızlar tilki tutmak degil, çiçek cıymak bu dülber manzara içinde sefa sürüp şenlenmek istediler. Kumral kalpaklarını közlerine basıp kiygen kırcımanlar ep çuku bayırga taraf adımladılar. Sirek sepelek tak-tuk etip atılgan tüfek sesleri ep dağının terenligine kırdı ve uzaklaştı. Öyle avganda herkes dağdan yorulup boңайып kaytıp geldi. Olgana olacağı eki kart tilkinen bir topal kiyik domuz atkanlar. İslam reisinin kolxoz iqtisadi vaziyetini көтеріп maqsadının yapılgan bu tedbiri bununla yekunlendi. Lakin adına takılgan tilki lağabı ömürlük onunla kaldı. Tilki İslam.